ningkok masungu rom palat ya ka party National People's Party naman patala aya nga kani ka lat ka kabuk siar bangan man syakmat kum kata ka nominated candidate jong ka party ti ka jingkli ka bapikli yang nga kalong hato nga ladep penkre ne yala di haduk kat mentah Pagkajubab jonga kalong kabatik na kikli ya kinong song syakilay pun real tuli ki constituencies bat kli ya ki lada kaday ni kajing shisha bangalayu jat iway pa iway i constituency hakilay pun real tuli kita kisipara ki bangaong mangangan hapan syaray ngaladep rung ting iway ar lightly kinong kisnong ki bakham he baladap ikli ngalalay siyem ne ya kajingker ku na paro kilay pun riu tuli ki para ki men ki jonga ngoong ipi hoot ngalalay ekata ngam siyem yat lachu na kinong kursan jong kapati ngam siyem yat lachu na kinong sensyar snong ki daloy ki rat ki siem ki rangba snong ngam siyem yat lachu na kita ki nong yasad na kabanta ki patba ki members jong ki NGOs ki bapher ngalakandu ya ki nong yalam niam ki bapher baro ki nong yalam niam ngalalek mangan sim ya kata ka jinggur ku jonga bat ngasngau ba ni lapen kre kat ni bat ni lalong ki balapen kre ban yale ya kani katma ya ka jingjob ngam snguday bangin ong laningin penbena mangi ni sudwai nin tre shitom ni dwai pat mo ublay umpun bentang hakani ka jingyat ka jonga ngalakendu lut ya paro ki political leaders jong paro ki baboni ki political parties laya kendu ki MDCs baro ki badon hakani ka sector ka jongi Lai kendu iki MLA ki badang don ki badang long MLA ringkat bat itu ki bomdai syu ki MLA ru ki paralok parajor ki bajiat tray yak ta nga naduk isnem mga wanlong MLA na kabenta 16 East Shillong ladapi ong hato ka jing penkre kalabit kalabyang mo anong ipi kadang don kalenti bangin nang pensken ngin nang tay nang penbhang nang yaslok Namar hang ni haka jingile MP ni hap ya khot ya wer ya kinong song snong lakidon haka no kono ko political party lakidon haka no kono ka jingtre ka jingta ka jongki haki snong ki taw ka jongki